born King. Yes, anong tatuang dati din sanan atau patilong busom kano misis at ako isong sambayan. Kinarahingan isong kerjaan surga kung sikaw do timpo diti nakano ka hay do kapag yampay mayad may sisa lumis pero manahayag isa o sanong sa dopon kawakon nga tuwang no bola ano ko dot ay pira-pira na tadaw dati asapong takod iswang nga panambarasan jam katuro data tuwang nga mimpun mintan na di kagud ay tatuang bainom tanduli di kagud jam kasiyam jadi iswang kasiwatan iti mongon sigaw ako mantakat daerah Baluran maya do gereja ulu dusun tuminanganud ay kasiwatan do pependalan do KKR dat ituras sapi turas nagi ay maya dat live pinawayaan dahiti dusun ministry tokom yudih ti pumudagya kapurimanan na harus soli haray mo tigya kasanangan na harus soli salinay dat walu tadaw halip ya maya galidi sangkurahot sanang piramutan dat saninaro di ay kumpulan halip piad pentadok kahiri guasat pancawa nga alangan lagi matugadi di lain ni rin jadi madi sangkura kapiyo jadi montokot isay-isay maya dat kapurimanan nagi nombalan dat pinapendalan dat KKR ulu dusun sekira harahot orahyan daw borsiaran ka Daud sumonod pawayaan dat dusun ministry wah mamawasap ko no wah orahyan he borsiaran da DM jadi mila takod aturon nga aramai kan tadan dari dusun no montarin sanla dat dusun ministry pawayaan harap pakatun naka manalata dusun lah jadi bayan di mahopodom duo tadaw kahopodom duo nad it alumi sila hari bulan kemudian da pira-pira patadawam ata Taliban takanan dat tahun 2002 na hopodom aruhay naman to irini kamon dat mungkodom mungkalat impir tak pemiyong ketiga Ampay ka nagitit panambarasan dati ihon na pa nga pinapaban dipermuliakan di dalam mereka. Halipiad itinupot ayat dati tatuang bain tinga ay noy poin samoko teko poin guaso maya do kay sisan dat kinorohingan nagi Yesus nga mila nagi datid okito so ikaralanad o sonong montokot ay koindalanon niti pikaruhangan sawak kusay tandu dit apatut dat opurimanan asaru tokod man uhoto dat paguhatan do karay takausinan isuanggat pikaruhangan isay nang ku imong wasa do kausinan da iwalay pengkuran nang ku ti kausinan dat apatut dat mandati guno
hari na ko tumanod da pada kayo da iti iti mikaruhang ay account piuhupan isa account iri no mo iri dam iya di bo nga sayra no pod kasuwang to kopyat ti pikaruhangan no binangkud right no po kausinan nga ha account bersama ya di iri mo ti di tuhatid di porluhin ko dari account bersama ido ko ngaran goduo suay mo tiga ti kamundo bersama iti na po account no kay sisan ka nga kaubasan na po datim itusin na gereja lah ino po pamungaran dit akon gereja nga kaubasan na po ano dati nga isa man tadi ka gereja setiausaha ambad na hari jadi account bersama sekiranya pada urusan miagal kapasaliwan nga sekurang-kurang dat 2 tulun i may pasaliwan may sign pasaliwan may account bersama okay. Ay ngono po tanudon no po kapiyo hilat undang-undang hilat kamuyende account bersama miagaliti dan gereja sera no pod ay timungon dahil tusin dot gereja nga iya tihi kaubasan toko ato ko po kopi dahil account gerejam patabilangon man tadit harohit no nagitangan tokod isu ang musuara tidid ay popatabilanggot 300 da pangontak kilot saramin da gereja na babak jadi kada po poswangi 300 lah man pun patabilangon pangontak kilot saramin na babak nga tumanod do kami sekira tanudon kapihit iralan da paintulid pengkuro okon ko iyo di poswangon pangay itu sinidi man nagindo aturo it nga haray kagya tirik no padi nga ino pa bandahari nga harot ay tusin dat paingigit disyo numan mantad o turod 500 sa tunay da paingitit bandahari jadi hirin da paganuan irinan day tirik di diri mo nga ino pahit proses sa paintapot kopyo nga kasuang pangahim man naging do aturo kasaliwanan iya di bo hari tiga kasanangan di segera pod iya di nga nugia kapurimanan tokot iya di tokondo aunsub do may pakasaliwan ditusin mo tu ino poit ralan pasaliwan nga apangkal susah sera no pod pinausa dat karajaan itit mamaguna kad ATM nga tok minghahali o kudad ako ho magano lo kadilo o kani ka sa bapa anamanam nga aruhayan ga magano ito sindat mamakay di kadbo mangiroh dat ay nuridip timpo dat paingu kabo pajabat kamo sana ngay pagano kon man ko digulo to 24 jam ATM nga haro nga ay so di bay no lah kagumuan ng pitangadaw bah sumaliwan ta ko na ngay jadi kang ko dadi dit karani mada ako mamakai kad kangko bagal pati buku iti na po bukot gunon ko
mesti nu makai kekadet account tanpa kad. Account mesti harokad. Ay kurang nandet akurin do kasibukan sera mo maguna ti kad tu hila kanad ATM ka. Tok kumhinga pwede hara kasapay. Haram pwede. So gadi mo ifamarulok nga asanong kapiya di bay na la. Tadas-tadasan ta kan pa ba pero riddi kam hapodo ringgit. Pero no minit kakirim no hitusin. Tokay. Simbayan. Simbayan magay nga susam magihom. Jadi pengkuro na kayo ay kapurimanan. Haranangkod sa pipopori na patit kumanda kausinan tay kapihupan sa pipopori na padim lobi panda di harot karaja gadua nga iya harot tusin sa pipopori. Kano pa kayo di nga haroy magano keputusan dat mikaruhang ina pa mangatur di kausinan nga itandu mengatur. Haro nagit ina pa mangatur nga ikusay. So piatur-atur kumuduo anuan dat ay pasanan dat tanggungan ikusay te kay tandu umatalu pengkuro. Tok account bersama hari account bersama. Hoy. Jadi hingga tumanu pada ko tempo dandad apurimanan nawayaan hingga ibu bos tasanong sa pipori-pori harap piuhupan asanong nga wala man kapyo sa kirad sa pipori-pori nga tokom daw nagyat Thailand ay so no kumayandat ay maguhang sa kirad piuhupan asanong ngay hindi po saliwan at society mo. Isa na po ay kabaling kahangan itit kamanda piuhupan nga hara na po na masaala asang kuro kasihat tay ka tumongkiad hirinad apang kalat ako riit proses at ay papasaliwan dito sin. Ngamila hima. Kan ka amila ngay. Sa kirad iti kay tandu nga haronon da iti kamundat makiano. Ay, suhay mo tiga kapurimanan dat sawa piya. Isiya na po painggit at manano may pakiano. Tu makiano kan pa nga uhatan nga numano ka. Okon pondo dat kihara-haro higatang. Ang 1,000 tay ko 2,000 nga agad-agati mo nung pirmano 1,000 kanu nga tok kam kondorong korang nudi ka piyamano tusin da tiyadi ka. Nudi ka piyamano tusin da tagumu. Susah pag yung patarang nga hari gya kasanangan di man ko it dagyan do arubat itusin common pod arubat nga ay kad ko hom hingga pakayaan sera na po kasuang takod iswang at pikaruhangan nga
naraitan mo ti dat okon no kay titinan to komisiso nga pengkan ikadaw ti kahaharan dati. Harta milik. Okon no ko ikahaharan nga ipe korohian dati nunuh no pohit numan nu oturo montok katimpud orikot nga man kay siso maninda dati purimono ada kain talangit ay komayon dat nunu no pay harad idoho doho nunuhit iho sanganu nga doho nunuhi dia iya sanganu. Saira no pod mandati impunay dat ay memuhondom karait tet kahaharan nunuhit ay korotion nagi kapurimanan okoni ko mandati igitay dat montokot iati no. Nga montok dat kaisisan kopin sama kandati dit poimponu montok kapikaruhangan. Saira no pod mandati intangay to insanan no pod dinga ay kahaharan di igitan dati isuang no pikaruhangan iati no podanda nga milato ko maguno montok dot ay kaburuan do keluarga dati. Kamundo oto po tigi agi atur no podanda ko piyahi kahaharan di nga hirinundad ay anu to ko mumusarod nunu tamodon nunu ko ngayon nunu katutukon idi kahaharan. Nunuhan nasihat di Rasul Paulus isuang dat buk Korintus kapagulu ayat ke turu ayat keempat kelima. Karena pada nga istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Nga ikaruhang dau pengkan ikadauhi sawod kusay okon ko kikuasa isyo mentok tinandau sendiri nga mentok lagi di saudau. Kada kau nasapin sadu suai ke harohot pipakatan do kayu dat pira-pira timpu maid iya kono nga kanu kasiwatan da sumambayang. Katalib na pandarim iya kono nga tumanduli kagud pempasi dat ay misungku maid ina payrogon nga kada da moy pagumbal do kayu. Karena kamu tidak tahan bertarak. Oke. Ailan dati dahiti ina pay ayat naretan dahiti tinga kada adat ina pay pikaruhangan nga kopin sadu sebagai admi karuhang. Suai ko harapi pakatando kayu dat piro-piro linaid natur di na kayu hitimpu idi. Nakuro moida iyo kayu na pa nga kanu dat ay sumambayang ngoduo. Saira katalibitin po na pipakatan tumanduli kau nakagud ay misungko ka. Nakuranahan ko to ay oporlu haro ko porluan na misiso moy pangimbayat tu iati no patim tulun da ang ngalomok. Ngalomok kayo matiti ti kakusayan nga ang ngalomok kadaan do gisombo ina payragon nga hara kasiwatan nat mangimbayat. Agumu tamadihi mandati pamusarahay do hiti
okon na kay ti pikaruhangan nga iti kamondet kahaharan. Mainsanan no pulo nga harohot ay kaindalanon di mongoy ta iswang nga karutumon nagi pagumbalan. Iti kahaharan nga mongoy iti karutumon iswang di pikaruhangan. Amping kani kadaw tit ay timpu dat sapin sadu iswang da pikaruhangan. Say di na koylo. Mantad da sapin sadu ko osonong iti kapurimanan pikaruhangan nga osonong iti kapurimanan yo di tayso iyo kabaling kahangan nga say di na koylo it talikudan iya nga ay kokito karuhang nung ay kokito to kom tumanod pag ginawod paghirot kamo nga paghiroton no ginawo ka. Sayra no pod iyati mikaruhang nga kaano to kadadat misiso painsuang na ngay kadaw tit kahaharan. Tu ila no po nga sayra no po dat ay mandati guno iswang dat keluarga ngamilam mangigit dat harti kamon da kapurimanan dat otasu. Jadi rela otasu man po rela lah. Haro karelaan da manahak kumadit karuhang daw painsuang na kahaharan dati itong atusin dati tinanto ko pamusarahan dati nunui soro handaman hondomon tokod itimpud orikot itinagi kapurimanan dati sebagai do karuhang. Iri na dahil mangunsub dot ina pandai pikaruhangan idi nga ay awaya anda dati purimanan dati iti kamoyan dot harokoy sisan iswangat keluarga. Tuwi na po hikay sisan idi nga manha kasonongon papagirot nagid asilid isa berkat iswangat pikaruhangan. Hingga hada kayo karahian. Okalit asawa da kayo ko opuahang. Tatap na inapay karahian dati opuahang. Kausinan, tusin nga opuahang api agumu. Tu itinapagya ka mo na kataadaan dat iswang pikaruhangan tim. O kaniko ay karaitat o gumu ko okuri. Nga harohit kapiomungan dati dahil kaisisan dati. Iti piya kausinan nga haro dagay kaisisan. Nga tumanod dati kobasanan hingga hit kasimbayanan dati iri no bagay manto ko. Hadi piya dat iswang na po counseling ina pa'y pagangatan nga tatap na iti na po kausinan dati nga pisison timungon. Iya di bon dahit pangunsuban di bo. Nga doon na po asarawam tumanod dati dat kasimbayanan, kaubasanan, paymayaan. Kasimbayan to na pod. Iya nga harakaruhang harakaraja, iya harakaraja kasimbayan to na pod. Bah sapit tatas na pod. Dia datusin dahat tusin rapit tatas. Kasimbayan na po ay sa karutumon at iya di katutukan na ay sibo sala po. Sakirad asimbayan to ko dat kagaji timungon kedua gaji tulak ilo hadiah popian iti hodi dia da balanja dia doho simbayan na po dia mah umano ya tilang buso paingkuroh na polod ay man kapiyo nga tumanod dati dat
ay pibarasan ng pengkuro. Jadi mahan to kunod kadaad it mila man runding ho. Mila na po ara kasaripi rundingan dahil moy da kaisisan da isang pikaruhangan nga apurimanan dati isuang pia kausinan nga apurimanan dati iyati no penting nga nakasawa. Harap kapurimanan to kad ara kapiuhupan dahil. Jadi miyagali kamon ko diti no agumo it panuhuan, pangusuban, pagangatan da iyati motit pangurusan da kausinan da pikaruhangan da sonong ka nga tumanod dumatid dati da kasimbayanan ng pengkukuro. Ngano di salad umbalan ngay. Okay. Ino pa penting ga iswang ga kaisisaan dat labi pandatit pikaruhangan moy da ino pa kaisisaan idi nga patilambuso agirot nga kada ta kanada daharati kamoyan dat penting kan diri sendiri. Haro na pati kamoyan dat it mantamang nga daw kepentingan ay so nakasimbayanan da iswang ga pikaruhangan. Manta didi nunu na pahit kinarahingan na sanganu nga kada angay pagano dit kahaharan na kinarahingan nga ino pa itarimon datim ipinatahak disyo isuang dat kaposian dati. Tu iri na pahit dong kinarahingan idi nga asilid iso kadawhot ralan dat papakaisiso magisiso isuanggat pelayanan nagi kaindalanan dat pelayanan dat timpu-timpu dat ay itidondo kadaw miampay do kataodon tu kano do manguhup kadaw tulun da suway dot minsomok kainsomok kumakinarahingan. Tumbayaan to ko dat ay sira na pod man dati paindalano iti manahak nagi nganod iswang dat ay pikaruhangan kamuan na polo nga manahak to ko manangano na polo nga iswang da mikaruhang iswang da keluarga haron no kasonganuan moy dad ilo na pa nga mamusus da dati dat ay katangkid it pikaruhangan dati termasuk nalat iswang dat kausinan. Aulud da padanda kapila kausinan nila alumi so badalo bo. Kada po nad gisambot mangagat ngay na tiyan dat mada na kanilat tusin. Moy padi pomoduo mawatu dat moning ko doloson ko kon indo kago ko iyon di. Tu iti na pakapasian dati timani ya dati purimon no. Purimon to kay tudipon no dipon to ko haro hibugyat pagolon hindi tudipon di diri. Kon hindi ko tok mahal mo tidi ko piyati aturo kam gisambot tok kagasan no di tian do bay na di pakipupus ka. Purimon to kay ti kataadan na iswang dat kaposian painsuang nalat kataadan da isang keluarga aturo kausinan ikaruhang itanganak nga kapuriman dat pengkurohot ay haro disiplin iti mikaruhang iswang pangurusan dat kausinan. Wah, jadi tumbayaan ako dat agumo na nawayaan na kayo yakod pasalat isay mangurus sa kausinan. Okay? Insan tadaw da sumanu hara kasiwatan tumbayaan ako da haraw it orahian dat ay popo piduo dit pangalaman teka nawayaan na purimanan moy dad iri no pa nga kano manahakpat ay tsokadung kumad kombalutan ngay iyati dat ay
memegampi pikarohangan pensuang dalat kahaharan da isuang kat keluarga. Wah, miaga lidit pahition tokan datit panang barasan tokat ti tatuang bay no. Aduya mutikan tad suti padi kagu ti tatuang nga suab tu. Sadu tindalanon dat tada suab. Kanto kagulit dat pukul 9 dat tatuang nga saroko. Jadi man tokan da kagu putay hopodom mapat tadaw kahopodom mapat isuang dat tulan kahopodom 2 okay? Tay ka hari Rabu. Tatuang hari Rabu kaagud kapag yampay toko. Baka no may sisa toko isuang da sambayang. Kinurahingan isong kadan surga kung sikaw da tatuang niti insan po dat nakanuyahay minangukad dat pira-pira hot ikandalanon nagi awayaan dahil isuang na keluarga labi pendemen takakausinan atumbayan dahil dat ay montakot keluarga di haro nagi harohot kaisisan nga inapoit ralan dila da mangigit ang papaindalan dat kausinan isuang keluarga nga aulud dagi kadaw. Ang paingkan dagi kadaw kaulud dahay dat ay tumuguang nagi magindalan da isuang at palayanan da manikid timpo. Tatong nabay no kung sikaw tu asimbay na had isuang kodopon gisambot tadaw da suab kano pandalan da nuno pay tugas-tugas at manday igitay dat tisam-tiso. Tatong ti sumambayang lihay mong takot kaumbulutan dahay dit amu sang kurot kalidas anwanwela dat kasabaran na tumuguang gat nupay kantakan tumbay na hay sakirad minta karahyano nga ina pa itong parurol at kaumbulutan dahay nga alingasan alingos milon po ilagunaan da isuang na palayanan. Paingkan nagitensanan do sa dahay nung punano insanan iti mandahay marikato akumadia isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw na kinapagyampayan ng tatuong lumisan na dati tadok po iti koy ay on the town okay? Kapiro ba ito kakagudot 14 hari bulan 12 hari Rabu tatuong gat hari Rabu inakaw po